全球塑胶公约第5届谈判会议伫要结束啊，敢有裁调定出有约束的国际公约来解决全世界塑胶污染，是引起众人的关心。昨昏有一寡国家代表开记者会，呼吁唔通开会开就准煞，一定要提出解决的办法。 住伫菲律宾马尼拉的加马，厝内所需要的直接为家己经营的干妈店来摕，为洗头毛精、起锅，搁到下早要啉的，全部拢使用小塑胶落啊装，因为塑胶方便又搁俗，但大量使用搁处理袂去。菲律宾的山内底塑胶本色是满坑满谷。 Oo nga po't masama ang plastic sa ating environment, pero ito ay nagdudulot ng mga pagbaha, pollution, ano naman po ang choice ng mga maliliit na mamamayan kasi yun lang po ang kaya nilang ibilin yung mga maliliit na sachet. 目前在韩国釜山举行的联合国全球塑胶公约第5届谈判，为期7天的议程特别来结束，被制定出有法律约束力的国际公约，有效来治理塑胶污染。只是进度真慢，部分国家代表是真烦恼。We must leave Busan with a treaty, a real treaty to curb plastic pollution, not a greenwashing recycling treaty. 红释出的条约草稿会当看到塑胶减量的问题第一届红写入来，但却无提到塑胶对健康有害等问题，互深受海洋塑胶污染危害的国家真郁闷。不满少数产油的国家为着家己的利益来主动。 We love plastic. It helps our cars and planes to be lighter, but we got to get rid of the polluting plastic that is basically choking the oceans and ruining our health. 29号嘛，超过100个公民环保团体伫彰化举行联合记者会，抗议部分国家的主动谈判，呼吁其他国家不应该妥协，要来展现勇气。记者林俊平组综合报道。